ahari shahina z'akasheshe TVS yahikomakaga Archbishop Lambert Binomugisha, Archbishop w'Ambara Archdiocese hari Nyamitanga, kandi aha twashanga abakurukurwa mu kitongore cy'urukubara abantu bari kuganira na Archbishop obwe bari kumubuza ibibuzo bitari bimwe na bimwe. Nabwa nyuma Archbishop Binomugisha yahiga abantu bona ukwetaba umuhurureji wejumba umurubaroru tumanye turi abantu bangahi umuyihangeri aho kwatwaiza kumanya nshija kutwera ihanga ukuritebekanisiza birukwetaga nikwe twagumizamo mu makagame y'Ambara City Robert Mugabe Kachebezi nawe twashanga bari no bambara nekaye kandi nawe hinebi yagamba nawe na ayejumbe itakaba nk'ibi binabi nimpurire byakare bibabi batura aho batakajumwaga ngo umuntu turuko barabana government ikirikwa nimanya abana birukuraningira. Nabwa nyuma twahika no makaga mukuru w'abasilamu ahabwa Mbarara Sheikh Abdallah Mukwaya nawe twashanga bari no bambara kandi nawe yahiga abasilamu kwenyigiro muhurureji ngo nimbasa kwa mutayo mukayanyi konka musigeho message iraze kuhereza abantu aba abakoza kubara information inunji iraze kumanyisa ihanga ningaba yugosiro muhendo gwitunka abanya-Uganda. TVS yagumizamo yahikomakaga RCC w'Ambara City Kano James Mwesije nawe aho twashangana babara abana be kandi abari kwenda kuremese hurureji baraburwa. Harubaba abantu basitani butosha bemerera mu mihanda y'ibirungi kuba tugema haruma ngo yindi sta kugema harumuki mbe nabara kuba nubekerezo mu butabara banda kwiteki program wiki abo tujya kuba kwatitoka security. Ehurureji negumizamo kusiye 2019 byo kwa katano aho kitongore cha Uganda Bureau of Statistics kiraheze nukwe bakanjurira ihanga mu barwa abantu abarukushanga mu ihanga ryona nimanya ngo waiza kumanya abirende abamadini n'ibari n'abamadini bingana ki kandi ihanga rebasa kunduka byagira program kurabera umakanisa Omugandi omunyeshengero kazahabwa district ya Bushenyi Anet Katusime Mugisha yarabura abanyabushenyi okwerinda kandi bakahaba birabo bona barijo mu makagabo bari kubashaba sente ngo bababare bari kubabiha no kubaraganisa ibintu ku rugo mu government. Ogu yabana itora district yona ari kurebuze kwe hurureji eriyo negendo misho kandi nawe yabanza kutegereza bo kumubara abamushango mu makage Bushenyi ngo kuna nagambire bine birukoreka nguriyare nubo nkeji tablet nkeji nka ebajwire na za tags zabo zona nuzorika kandi wale bo muntu yija nakushabe sente omanye ngo yaza kwiba okubaroku no kwabusha twena turebe ngutwakwenyigiramo. Omnyeshengero kazi Aneti yagaruka yashaba abatura okwetorora ihanga ryona obutabinga barijo makagabo kubabara ngo nangu no butabateganisa ningo kubagambira kubi mbwana muntu kwija kubara ngo akwiwa yije information agwacyo kwa no mugambira kubi ahabwacyo kuba no mubinga no baso butamutasiya no muji yawe no mushitama mu compound ko kutwashitama mu compound na kubara edakika n'itano nabarebye eka yawe nagenda n'ibintu imihendo y'ebintu netemba bwira bwashesha imihendo y'ebintu netemba bwira bwashesha kandi kinyuga umuntu wa burizo abuko abantu bona tubakwingingana akabine ntasiya nungi abatagine mwene kinyuga umuntu wa burizo wa village. Bakuru bentebe yo kubanza nabo bahayo kwetombita kwabo oteko kwija orebe ubwo baza gusiga mu kabana barabajya twenda kwibura barabatinga ninga shinga hataka abantu batamanya abantu banywa batayirana baye mu district ya Bushenyi okubara kwatandikira mu bwire okureka bamwe mu babano babara barebwaho batine bijwaro ebirukubaranga abwa TVS Adolphe Ayereka na Mike Atwakire.